I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovno na Popcorn Sjećanje. I danas radimo prvi gameplay sa novim mikrofonom. Da, s novim mikrofonom, ako ga možete vidjeti, on je tu i radimo sad, eto, igrat ćemo Rocket League, ali ovoga puta sa novim mikrofonom, ljudi. Tako je, ljudi. I šta ja toliko serem kad možemo krenuti? Naravno, sad ćete vidjeti nove ekipe, kreativna imena, kao i uvijek. Minecraft armija protiv drogirane armije, eto, nadam se da znate. Minecraft armija, to je armija Serbian Games bijela, drogirana armija je armija drogiranog pingvina. Njega svi također znate. Svi ga morate znati. Nije vam nepoznato, pa mislim idemo u drogiranu armiju, to se zna da su mi tamo. I ajmo krenut. Ne napokon da smo mi naranđasti, malo se promijenu, šta ne? I idemo. Majko mila, ček da je malo... Majko ti... Majke ti moje... Ravno si na njega spičio. Znači mi smo ovoga puta narančasti. I pucamo na plavi gol, što je logično. Bravo, ja mislim na zeleni ćemo pucati bol. I hvala profesor što ste nas presvijetlili. Izbavi ga! Pončo! Nije omčo, nego pomčo. Da, bok si. Dobro ga, ljudi, malo smo se glupirali. Previše, pa first blood. An enemy has been slain. Enemy has been slaved. Majko mila, što se... Evo ga bisti pončo. Ja se gubim vamo, majko mila. Šta se gubiš? Dobre. I kak je autist. Gurni loptu, gurni li ga na 40. Svaki mi boost uzme. Isuse Bože, ovo je... Treba si baciti u prvu, Ivane. Nemaš nitro, ali. Vidi ovo. Ma, ne vrije... Opa, nemoj mi reći. Dobro je. Ajde sad. Autogol. Skoro je da bio autogol. Ajde molim te, znači. To sinko. Isuse Kriste. Shot on goal. Vidi ovog. Nemoj Kakav mi. autist, ja ne vjerujem. Nemoj mi reći da će Minecraft Army pobijedit. Pa dajte ljudi, šta vam je. Ste vi poludili ljudi, šta vam je, alo. Ja ne znam zašto oko ljudi igraju Minecraft, ja ne znam kakim se daviš. A to je... Gledajte nešto drugo za promjenu malo. To ti je prije bio hit, no međutim... No međutim i dalje ljudi igraju. Čutlam ga. Fuck! Stvar je u tome što... Iceman, mother... Fucker. Dobre. Eno ga ponče na golu. Ajde, molim te. Ne možeš omče na golu. Pa koliki je zauzme cijeli gol? Ne. Ivane, što Udarili su me, ne mogu. Udrali sutra. Da. Evo, vidi ovo, zaobilazim je ko Donji Miholjac. Što ljudi zaobilaze? Dernili ga. Ajde, please, to, evo ga. Vraga, evo ga, prvi put sam bio optimist i na kraju sam skužio da to baš nije pametno. Da, zašto bi bio sretan u kurac. Uderni više tu loptu. Omčar će ti zabiti. On je na golu, oni su se izorganizirali, dobro. Dobro. Ideš, neki, našao se Hound. Hound lava. Poud je lava. Pazi ovo, vidio ja neku sliku, znači, kaže, pod je gospodarski razvitak, a ono, oblak u obliku Hrvatske. Mislim, nije ništa krivo rečeno, ali... Oho, popcornova armija. To je bilo opšteni gol. Da. Bum.
Dodo, šta misliš šta je gore? Vegetarijancu ponudit meso ili Vladimiru Šeksu ne ponudit alkohol? Nisam siguran šta bi odgovorio na ovo. Je, majko mila, gotovo je, znači nema Mončo ima meksički šešir, bog te mas. Ima sombrero. To dživane. Izgleda da smo ljudi, da su nas u grob otjerali. Ali ne danas. Ili sutra. Sutra čini se. Tebe ću riješit sam tako. Koga? Pa ovoga, vidi ga. Jester. Ma daj, molim te, vidi. 1 minute remain. Nećemo stići, uvatili smo se za... Džidu. Ko oni mali što strčali kod WC rekli uvatili smo se za džidu. Ajde, sad... I centrirao si ga. Nesposoban. Vidi ovog. Ovaj lapi bog te tu sa strane. Ma nek nam daju gol. Nek nam daju i treba nam Enough dat. of this bullshit. Treba nam dat, pogledaj. Jadni smo, evo ga, ma dajte, ajde, dajte. A dobro, ajde. Bar si smanjio razliku da ne bude toliko patetičko. Da se vidi da smo se borili, jel da? Tako je. Ajde, sad im dajte. Gle. A možda ima boga, ajde Ivane. Još je ostalo dobrih 15 sekundi, znaš. Potratio si tu šansu. Ajde, zabi taj još jedan gol. Ma zabit će oni nama, ne mi njima. Odustajem. A imaš još sekundu. Odustajem, ljudi. To sekunda nešto dugačka, Ivane, gledaj. Tu zabagovalo nešto, Ivane. Ne, Isuse, Minecraft. Probjedila je Minecraft armija. Koji su to kidovi, Isuse. A ništa, revanš idemo. Šta revanš igramo, ljudi? Da, revanš ćemo napraviti, ali ćemo pozvati još jednog člana, znači... 4. Da, 4 i to, opa, neće biti ovo. Di će to biti? Ovo se čini, izgleda cool. Tu već jesmo igrali. Jesmo? Evo, random, znači random stadion će biti. Potom doslovno. Neko je pirio nos u to, da. Pirio nos. Ajde. I dobro, eto. Vidit ćemo to. Evo tamo di sam htio. Vidiš? Pobjedila je pravda. Sad je 4-4. Sad počinje prava. Da, sad će nas riješiti. Isuse Kriste. Muke riješiti, ovo je neki mali stadion. Riješi mene muke, ja tu ginem. Ovo je ljudi neki... Ajde Ivane, tu. Ovo je neki mali stadion, a nas je ko mrava. Dobro, sad je ko prava utakmica. Kad igraš na pomoćnom, Isuse. Šta je ovo bilo, bog te? Ja sam primijetio svaki put nakon ručka ja moram podrigniti u video. Ne može proći da ja, bog te, nisam. Ja imam problema, ljudi. Izbiju ga. Ajde, skoči jedan put, to. Ide. Ivane. Ide, vrag, ide. Promašio si cijelu loptu i glavom se zabio u stativu. Ajde, teraju van, ajmo, bravo. Hollywood. I ušao je, ljudi. Ne, ušla je, to je lopta, pazi. Znam, ja sam namjerno rekao ušao je. Ja idem iza. Ti si Storper. Stormtrooper. Da vidimo. Opa. Opa, Lava Hound je sad s nama, vidi ga. Isuse, sve sam promašio, ljudi. And he missed everything! To ja mislim da imam u PES-u 2012 i meni je rekao and he missed everything! Shit! Oh, fuck! Ajde, uđi!
Ivane. Ajde. Dobro, zabio je Hollywood. Dost dobro, Ne asistiraš. Bollywood i Hollywood, nema veze. Minecraft armija. Uj, odprečkuj, ti. Istrošili su one svoje enchantane mačeve, ona sranja. A ja sam pojeo bombon do kraja. Ja nosim na bombon. Gle, zapravo ništa nismo Jednom napravili godišnje. kada smo se svi u isto vrijeme zabili u loptu. Nemo tako. Gledaj sve dvije strane, nešto se desilo. On je asistirao. I... moj Fury. Tis kamion. Ivane. Nisam uspio stići. Dobre, ali su ovi toliko nesposobni da ne mogu ni golat. Dost dobro. I... Isuse. Dost dobro. A nisam je tu htio. To je moj način igranja. Samo izbi. Di god, samo izbi. Ili pucaj po golu. Nešto od to dvoje. Ajde, to, bravo. To bravo, Hollywoode! Sine moj posvojen. Išuše klište. Evo ću čekati iza bolje. Što se tu desilo? Ovo je kršilo sve zakone fizike što sam se Ne znam. I što ovi odbijaju. Odbili ih. Ajmo, ne! Dobro, mašio je sve. And he missed everything. Tak je teren da ne mogu jednostavno. Ivane, nemoj kriviti teren za svoje greške. Bila je na golu, pa nemoj me, joj. Nemoj jebovat. Nemoj jebovat jaču. Vidi ovo. Gdje su ovi tvoji svi negdje? A šta ja znam, Isu, nema ih. Demolition. Ovo je upravo izbio. A pokušao je zabiti. Kaki majmun. Ja ne mogu držati ruke, Ajde. Ide sad, ova ide. Fury. Dobro, Fury, ajde, na vezi. Dobre, pomogao si. Da. Nekako, da. Treći gol, da baš vidim Još šta je jedna ovo bilo. asistencija. Šta je ovo bilo? Aha, joj. Izabijala se ko fliper. Ko u fliperu, točnije. Ti tu salto je vrtiš. Damn, son! O, pa dobro, i uspio sam izbiti. Clear the ball. Dobio si 10 proena. Level upo si se. Naće mi je Guspar prsa na PlayStation 2. Tamo ako umreš, a level upo si se u levelu iz početka. Opet se moraš level upat. Ivane, pomogao si im. 1 minute remaining, nema šansa po... Isuse. Ovaj je riskirao sve. Ali je zato uspio. Ivane, ko naručena. Ajde, sad. Caveman. Ajde, sad ju samo gurni. A dobro, može i to. Nice. 4-0, deco. Dobro, ovo prvo... Ne znam šta je bilo ovo na početku. Ovo utakmica koju smo izgubili. Ovdje je teamwork. First blood si postigao, Ivan. No, first. Fuck. Kontaš? You said region. Ajde, Đivane moj. Ovaj je izbio van. Ja dobro, 18 sekundi još. Nema tu puno. Kazama game. Zvučao kako sam rekao game man. Fuck! Ček, šta? A dobro, nekim bude, ajde, nekim bude. Moj Ivane, u šta si ti gledao kad si jurio, ko da si njihov? Ma ja sam turbo isprobao. Ovo sam htio napraviti, ovo. Koji Isus, ja ne vjerujem. Ajmo još jedan. Drogirana armija. Drogbina armija. Dobre. Vidi nas. Mirtle, Popcornova armija i Hollywood. Myrtle. Ej, Slowpoke. Kontam. Dobili smo Minecraft Army kapu. Dobro ljudi, to je bilo sve od ovoga videa, hvala vam što ste pogledali ovaj video, ako ste uživali ostavite like, subscribe i komentar, ja vas molim da podržite to. Da nas podržavate ljudi, da i to. Ajde, imaš još 43 sekunde da se ispričaš. Doviđenja, poz!